Uyu munsi rero tukaba tuje kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Mu biganiro byinshi rero twama tuganira ku bintu byinshi, aho tuganira ku ijambo ry'Imana, ku bintu cyo kudufasha kugira dushobore kubaho muri ino si duhimba Imana. Uno munsi rero turagaruka ku kantu kavuga ngo umukozi w'Imana yasizwe. Uno munsi ku isi hari igihe n'umuntu akubwira ngo twebwe iwacu dufise pasiteri wacu yarasizwe. Umuntu wamubwira ubutumwa ati wewe tiwe wasizwe ryare tiwasizwe nande tiwe urasigwa. Ubu muri no misi abantu barakora n'ibirori byo gusiga abantu amavuta bakabamena ko Elayo amacupa yayo bagakora n'ibirori bakabahana za certificate bakabasinyira ati uyu yarasizwe. Ibikorane byinshi ukumva ngo hari umuvuga butumwa ngo yasizwe ngo nibazoza muri ico gikorana. Ibyo nibinyoma ibyo nibinyoma. Hari ibintu abantu barimwo ariko mu by'ukuri abantu bakwiye guhagarika bakareka kuza babesha abantu b'Imana. Bite no kuri abantu benshi badasoma Bibiliya cyane, hari abantu bababesha babeshije n'ibintu bimwe byigeze kuba hariko bitagikenewe. Inka kwa kundi birivuga ngo mu itanguro 6 ati Nowa yigeze kubaza ubwato abantu bahungiramwo baroko kumwuzura, ariko ubu ntawo baza ubwato ngo abantu bahungiremo naho byanditse muri Bibiliya. No kuvuga ngo muri no misi yacu umuntu wese w'umukozi yubashwe w'Imana warurangiranwa umwazwi agera hano hose abantu bagakura ubwatsi bagakura ishapa tegezwa kuba yarasizwe. Rero gusigwa ntundi muntu mugenzi wa musiga bakamena ko amavuta. Ibyo bintu rero shaka tubiganire babashira ka Elayo. Je niyo nzi sinzi imba handi babashira ko nayandi. Ndabanza ndabibutsa ibintu Elayo yakora muri Bibiliya. Muri Bibiliya mu Bisirayeli barajya Elayo barayikoresha nkuko Elayo iboneka mu bihugu byose byo ku isi, n'amavuta akoreshwa n'ibyamwa ava ko barabijya. Rero ayo mavuta ya Elayo muri Bibiliya yakora ibintu bine bikomeye. Nibyo nagerageje kwegeranya n'ibindi ariko je ndavuga bine gusa. Icambere bayakoresha mu kwatsa amatara yo mwihema yo mu rusengero, ico ni kimwe. Cya kabiri Elayo bayitanga mu mashikanwa y'amafu yatangwa. Mpango mu Isirayeli yarazana ikimazi ariko kubera abaherezi bajya ku rusengero harayirwa bakajya. Rero umuntu wese azanye ishikanwa giwe yazanana n'amavuta Elayo barayakoresha barayavanga niyo mitsima ayo ngo yaratangwa mu mashikanwa. Ibyo biri mu kuvaye gice ca 29 muzobyisomera. Ikindi kintu barayasuka umuntu mu mutwe bamurobanura canka atoranywa. Ibyo nabyo byakogwa ku bantu batatu. Byakogwa ku mwami, bigakogwa ku muherezi, bigakogwa no kumuvugishwa. Na Yehu mwene ni Mushi nawe uzumurobanuza amavuta azaba umwami w'Abisirayeli, kandi na Elisa mwene Shafati wi Abeli Mehola uzumurobanuza amavuta azaba umuvugishwa mu gishingo cawe. Rero amavuta Elayo niyo barobanuza abami n'abavugishwa. Ibyo turabisomye mu kuva igice ca 29 muzosoma gura ku murongo wa mbere kugeza ku 9. Banarobanuza umuherezi. Yo Aroni yabagiye muri gahunda zo kurobanura baba baherezi abasacrificateurs nabo babamena ko amavuta. Ikindi kintu cakana amavuta Elayo yakora harayajya akaba n'umuti. N'ubu n'umuti ku bantu kubasoma ibitabo byinshi bya Coxe bya santé par les aliments, santé par les plantes. Amavuta Elayo avura indwara z'imitsi, akufasha mu bwonko, baranayisiga ku mubiri no mu mushatsi. Niyo mavuta neme no gukoreshwa amafiriti kuko arinda umuriro, kuko yandi mavuta yakoresheje ukayaturira cyane ibyaramwe uburozi bwa nitrozamine bushobora gutera za kanseri. Amavuta rero ya Elayo ni meza, avura indwara z'umutima n'izindi ndwara nyinshi. Rero barayajya barayisiga baranayavuza abantu. Ariko hari abantu batarobanuzwa amavuta muri Bibiliya. Umupasiteri ntiyarobanuzwa amavuta, ntaho byanditse. Abapasiteri bari baharabo bitwa bungere ariko ntibarobanuzwa amavuta mu Isirayeli ngo babasige. Ikindi abadiyakoni ntabwo muri Bibiliya mu byakozwe n'umwaka 6 w'abatora babanje kubasuka kamavuta. Ikindi na revera d'abord nta naho yanditse. Twarabiganiriye iyo ngabirano naho ntaho dusomaho kugira ubwevera barinda kugusuka ko Elayo. N'intumwa uwo bitwa apotre nta ntumwa barinda kumena ko Elayo kugira ibintumwa. Oya wari umuhamagaro umuntu akabyiyemeza, ishengero rikabimenya rikamupangira iyo agenda kuvuga ubutumwa nk'aba Paulo na ba Timotheo na ba Barunaba na ba Apollo n'abandi. Iyi ngingo rero ikintu nshaka ko tuyumva ko ni kimwe.
iyo umuntu baba bamusiza amavuta mu Isirayeli cyaba ari kimenyetso gusa yuko atoranijwe, nta bindi. Ikimenyetso gusa cyuko atoranijwe, abantu bose bakamenya yuko abaye umwami, nka kujya dutora president bikamenyekana ati yatsinze niwe azoturongora muri ino myaka. Rero ikintu citonderwa ni kiyi icambere, uyu muntu bamutoranye ntabwo baba bamwongerereje ubukristo, ntabwo yaba ari mpemu yera mwinshi amugiye ko, ahubwo muzosoma n'abatoranye Imana yabashiraka amategeko asumba yabizera bandi basanzwe, ati ni wakoranya uzobugiye tuca tuvavanura. Ndabaha karorero kuko abantu batatu, uwitwa Yehu, uyu nsomye nyene yasizwe, uyu nsomye mu bami ba mbere 19, mu bami ba kabiri igice c'icumi umurongo wa 29 kugeza 36 yakoze ibyaha agwa mu buhakanyi kandi yarasizwe. Dawidi muri Samueli ya kabiri igice ca 11 nawe yaguye mu busambanyi, murabizi. Salomo yahindutse indaye kandi yari yarasizwe. Rero gusigwa si ubukristo byongera, ariko babazi yuko nk'ubu bavuze ngo Eric yarasizwe. N'ubu hari abantu nk'ubu barinde bavuga ati none Eric yasizwe nande? Nk'ubu ngo umuntu kugira yitwa umukozi w'Imana ateza kuba yarasizwe. Gusigwa no bashaka bakakusuka k'ingunguru ya Elayo, bakagusiga bashaka bakuronga muri ugashaka ukayijyamamwe bakagukorana na piscine ya Elayo uzoza wogamwe. Ibyo tumutararwana n'umugore, ibyo tumutabikibandi, ibyo tumudasambana, ibyo tuma nawe wiba, ibyo tumureka kuba mu escro wokora ibyaha nk'abandi bose, ko n'abamareka bo mu ijuru baracumuye nta wabasumbye ubweranda. Mu isezerano rishashiraho nshaka kugera, kurobanuzwa amavuta Elayo nta valere bigira, ahubwo biriya byaba mu isezerano rya kera no muri rishasha biraba, ahubwo biba gute? Ariya mavuta abantu basukwa ko yagereranya mwemu yera, Imana izozirobanuza abakozi bayo mu isezerano rishasha. Yesu atanguje gahunda y'ishengero rifise indi gahunda itubakiye ku migenzo n'ibindi bintu byamuranga, kuko ari uwo byaranga yari yiyiziye, byategerezwa ro guhinduka. Ririya sigwa ry'amavuta rya kera rigereranya mwemu yera. Mwemu yera ubu niwe Imana ikoresha mu kudusiga. Ndasoma mu cete cya kabiri cy'abakorinto, Paulo andika abakorinto igice cya mbere umurongo wa 21, hanyomoza ibyo bintu byose by'ibinyoma abantu baza barabesha. Mu isezerano risha nta muntu barobanuza amavuta Elayo ngo kibe kiba kimenyetso yuko ahawe uburuhusha na diplome na certificate byo kuja gukorera Imana, sibyo. Ahubwo ndabana karorero, Yesu muri Matayo igice cya 28 kuri 16 kuza ku 20 yiyeretse intumwa yazutse, yababwiye ngo ehe mpawe ubasha mu ijuru no mwisi, nuko ni mugende. Abagabo baragiye ntaho banyuze, ntaho bagiye gusinyisha iryo dini, nta naho baciye, bace bagenda baja kubwiriza ubutumwa. Yesu ababwira ati ahubwo manze murindire Yerusalemu muronke mpemu yera. Bamurotse ku munsi wa Pentecote, biri mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri. Uwo mpemu yera baronse bari basizwe, nta bindi, nta bindi birori bya certificate no kurya inyama n'umuceri n'ibiki byose no kubasuka kwerayo bazanye mu ihembe byabaye. Ibyo ni binyoma bishaje. Harageze ko n'abantu baze bareka kubesha abantu n'abantu b'Imana babeshwa ibintu bitabaho. Haranditse ngo Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yaturobanuje amavuta. Imana mu isezerano rishasha niyo irobanuza abakozi b'Imana amavuta. Ayo mavuta nayihe? Haranditse muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza 18 haranditse ngo aji Nazareti yo yavukiye ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nkuko yamenyereye ava hasi ngo asome. Haranditse ngo mpemu uhoraho ari kuri njewe, nico catumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwira abo ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka no kubohora abanyagutse imitima. Yesu avuze ko Imana yamurobanuje amavuta. Aya mavuta yamurobanuje nuko avuze ngo mpemu w'Imana ari kuri njewe, nico gituma nico catumye andobanuza amavuta. Mwango amavuta dusoma abantu b'Imana barobanuzwa mu isezerano rishasha ni mpemu yera iba ku bakozi b'Imana, kubizera, kubaririmbyi. Umugenzo wo kuzana amavuta bagasuka ku muntu ntaho wanditse ibyo bintu ngo yarasizwe, abwo abantu nibasigwe mpemu yera bariko zababesha abantu. Imana iturinde ibyo binyoma mu izina rya Yesu.